itu ada di dalam. Lu ngapain dah? Kencing. Lu lagi kencing lagi, men. Awas, gue bilang hati-hati. Takut malah salahin nih gue, hati-hati. Kenapa lu? Hah? Lah? Lu kenapa muntah darah dah? Men? Hah? Lu kenapa dah? Udah. Anjir. Ya, udah kali ya, udah ya. Hah? Gue ngeri badan lu sih. Ya udah, ini mah kagak bisa, udah bukan ekspor lagi.